Gospod Musk in gospod Trump. Je, okay. Zavzemamo se v naši familiji, da obvarujemo bakar iz Tesle, ko ga je not najmanj 50 kil. 30. 30 kil. 30 kilograms. Ali 50 ali 30? 30. 30. I think there's got to be a 30 lot kil, more, Mr. tako je. President. It's gonna be a There's lot got to more. be a lot more, Mr. President. It has to be. In v Sloveniji se je prodalo 1500 Tesel zdaj. Oh, yeah, 1500. 1500 That's krat 30 je, sine, I, koliko? koliko smo rekli? Čakaj, daj mi- Kaj si 14 let culo hodil, a sem jaz? Ja, sploh v matematiki sem bil blestev. 1500 Tesel je v Sloveniji. 1500? Vsaka Tesla ima 30 kil bakra. Ja. Koliko je bakra? Tu je 1500. Dovolj ga je. Ja, je Da dovolj, moraš zdaj ja. vse računa. Tuj računa, Šolski ja. sistem danes popušča. Popušča. Ne moreš reči rezultat, reči sem dovolj. Zadost. 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 Se pravi, 30 krat 1500, Ne, ne, moraš celo tako. noč mu povedati. se pravi, Sloveniji je Sloveniji je 1500 Tesel. Je. Vsaka Tesla. Vsak, Ne, kako? vsak avto, avto, gor dol, ne vem. Vsak Teslo ima 30 kil bakra. Je. Koliko bakra je v Sloveniji? Je enako zadost. 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 Zadost za vse. Za vse Slovenke, Za mene, za Slovence, te. vse bakar vsako. Kaj je, gospod Musk? I'm just making calculations how we can pull as much as we can out of this. This is great. Yeah. We have a deal, Mrs. Strand, Ozera, Gaspar Elke Strand. We have a deal. We have a deal. Bobo. It's a huge one. Da. And now we're going to Ukraine to have a deal, another one, with Mrs. Zelensky. It's Gospodin Zelensky, Mama, meeting. We have a meeting. Jaz ga. Poklica ne zastopa, kaj bi si ne najprej ved, kaj govori, jaz ne vem. Ja, zdaj on, da ima zelo, on angliško dož govori, ne? Da. Je. In jaz znam tu, včasih smo gledali doma, ko smo imeli, a veš, tiste 30 televizij smo gledali na vsaki televiziji eno, ne? Jesmo. Je, smo, Sloveniji je. Koliko televizije v Sloveniji? je v vsaki slovenski v televiziji. Zadost televizij za to, vse. matematika. Milijon. Milijon. Da. V Sloveniji je milijon televizij. Je. Vsaka televizija ima Ma. koliko programov? 10 programov. Je. Koliko programov je v Sloveniji? Preveč! Preveč, tako je, preveč. Imamo samo 2 oči, nimamo 8 kapajki, a ne? Je. Zato pa preveč. Gledam zdaj te programe. Je. Preveč! Preveč vsega. Preveč! Je. Pa prehranske dodatki. Preveč. Prehranske dodatke. Je. Koliko je programov? Ja, pa je, da jih je preveč.